Da gajing sokya kabajur halor kajing nang yai kam nong yalam jubor uba Marcos Martin kumunong yalam juga nong Region Auto Owners and Drivers Association. Haka khatar terik jemang arajar arpusan kinong yalam juga ning kenhuan kinongnya auto hanong po. Ilalit benbo da gajing ujor haka tanat nong po bachak office u district transport officer ke district Riboy. Nakaliang kenika kenhuan kinongnya auto rickshaw jong kaneka association. Lengbau presiden uba banasar lengdok nong laj badu education secretary ba Elian B Tensong. Kila program jori uba Marcus Martin uba yai kamel de kumunong yalam jong kenika kenhuan. Wat hadian beladak pentemai ginong yalam bagi dikot na do kesenam hajar pusau. Wat ikot gislah kabay de baka association rada ban IT shak office u deputy commissioner. Kilong ru bagani kejingai biteng uba Marcus Martin ban kam nong yalam bat ban le kam kum kejingai lumpisa na kinongnya auto haka kerteng jong ka association. Kalak ta ashkada e baro kinongnya auto hanong po. Kiblu ujor si kinong yalam ki bamenta. Kilo shosho pada kisnem ulabat kumutaw nong yalam bakam shimladon satya kejing tray ke bakuj. Ne ban penlong ru kejing pentamai kinong kitkam. Shosho ru kila kentho babaro kitip ya kejing shisha halor kejing babdan bentasho jong ba Marcos Martin bat ka association nda kedai tang kejing kam jubor jong nang bani oleh kam ban mento shimat. Da ke babenrap ru bakane kadai ke jok ke basai bagi pat ba kitip lo de kejing long jong da ke bakentu u ban kiarno na kejing padan kam bakla ya ka kerteng jong ka association. Tengi ngi yang hang ne nagaliang kum kinung yalam joka action ke pla itu kerpang daka daka DC office te nilayor ka probal na polisi office yang begitu ki benai ke pla dep sedin te lapen scam yang ngi kum kinung yalam tiba pura jongan dek action kemun ngi haban page ban kmit ya baro kini ki dribar ki bahaba po ka area na po te nagaliang jongi ngi so banong ba kajing mi jongi menta sakma kalong na menta kajing uwe pat ubri ukam sikam kum utau nong yalam jongan dik asyan te kane kalong gabu jinge ingi kum binong yalam he haji sia ngilamut banyak sakmat dik kam ban pentulun dik kam sakmat nri ubri uni ubri udang penwit udang kam sikam kum utau nong yalam jongan dik asyan te kat kum ka jingya jongapor ano ipi ba ka perthai menta ngidon kam gikot kisla te klem gikot kisla phimla ban le e ruem amar gikot kisla ano ipi nadu ki asyan ki NGOs bat ki seng trimon subha ba fer ki haban man register ya ki seng ki joki hapo DC office nang baka DC office le ka an jadi itu ya ki kan pen scam pura ya ki kum kita ki nonyalam ndre ka balengo kalong ba hapo kan ka action nong po jengi long ba kam nong yalam pen banda ubri ubom don ki kot isla ndre ngi ngi de ki bri ki bla don ki kot isla ki bla biang lut ila hadin beng la budin la khalai snem hadin baka ka register ka layap jong kanong po action register bakanika register po nang po kalayap tengi kum binung yalam ki bodon gaji sukhia nam ta kanika kam action ya kaya pa im joni action ngimi sakmat ngibudin ni kane ban ngisem sisa pleng baka une ubreu u bat kam no yalam hanong po kemur lalong ilegal namar belai ba katto tali kisnem u klem renew shu ya kanika action ndre ga balongo pa kalong ba menta u kam sikam pat bong to unang yalam jong action tengan ong pi menta ba kum ki dribar ngi de masto ngi im hagane ka juksha ga menta anong ye pi ka area nang po kariboy district kam de shu ka area ka ba ka jaka ka brang sadin kade ka pala kiu state ba ka jinang ista ndre ka balungo apat ba kumno ki dribar ato kidang sabi sadom teh isya ilam bakla hakibri ki ba ongno ki ba om tip ya ka an kan ndre jisha nakaliang ka sorkar nakaliang ka DC office ka labuk nang ito ka an kumno bante lakam kamtam ha bagalong kum ginu yalam kebun haban pan follow ya ka rule jong kanu ka constitution jong ka sorkar kan mo ndre nakaliang jong upat hadu menta udang kam sikam gunu na yalam te nakaliang jong ngi so manong ba menta kasni hadin bangala ekren sani bha bat ki prano yalam ko jongi yal lejmi hapo DT office ngila summit ka probal jongi hang tu ikot isla jongi ban nakaliang jokir gila rai bni trelang ban ngi ngila ong yakiro bala de pidon gano ko jinge phone ba jingi kinong yalam wala dawan gino ki bakam nong yalam temut pi nai pedia ki par gumju ro haju kapor ngilej mentah po police station ro ila da summit gumju hi ki kor isla par hang turu nakaliang police nakaliang officer in charge jonga traffic brand te uang ba to ila so thu ba pi de gino yalam go sisa ila biang ki kor isla
te nakaliang jongi ru ngi trelang bat pi nakapor kapor te ka message kalong hani kapor ba nakaliang jongi kum binong yalam te ngibu api kum ki driver ba ngi trelang na diskhman himde shu benong ba ngidon hakano kono kaliang namar ba sisin bangi ngelayo ka probal nganong yepi ngelayo ka jing pensian po DC office kemut kaan ka itu yangi bangi ngi hap rule ya baro itu ki driver baro hapo ka iring hapo ki jongi kimde ki jong ba Marcus Martin mo kide ki jongi namar ba lada ngi ngimrul yepi ani ngimrul ya yakini ki driver baro ki ben hapo nang po kemut kapau bangi ngela pen ken gi kenon ai ngela pen ken ndai sisin ba ngi ngela long kimi pam ngi hap sumar ban pe gi khonam ngim tipet gi khun gi long kumno gi khun gi betam sneng don gi khun betam sneng don gi khun gi betip sngi ndai kum kita gi nong yalam ki ba nakaliang ka an hi kala pen scam yangi kemut phi baro phi de gi jongi phim de gi jong no ma phim de gi jong no kemut ano ya phi banane sekmal ada don mano ba akpa boong yele de bangade ukpa phi na nge kum kita ndai nge yangi bangi ngi de kita gi nong yalam ki ba nakaliang ka an hi kala pen scam yangi bangin pek in mi halon nang phi te ngaso banong ba nang ni sekmat la don gino bedang kam yele de kum kita gi nong yalam ngi nom pediang kita ban nakaliang jongi ru kum gino yalam ngan yetu epi ba ngi la dai ja sekmat kam kum bangila da kren kita ki media ki bla leng no tengi ong balada uneu ba Marcos udang kam sikam yele kum presiden udah penthut yangi kum gino yalam nakaliang jongi ngimban se banyak si bor bahalor ai ne tu epi direct menta bangi la ya sekmat kam kanika jing le jing le illegal jong ngi menta ngila da ya sakut bat ngi ap community bakakut kan investigate habide bagani kan jingle illegal ka jongo ban nakaliang jongi juru ko minung yalam ni sepet ke proceeding ka ban nakaliang ka kut kan ayangi